ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወድሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ ኣገዳሲ ከምቲ ቀጻሊ ንከታተሎ ዘለና ኩነታት ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ድሮ 6 መዓልቲ ሕሊፉ ናብ 7ይ መዓልቲ ኣትዩ ዘሎ ኩናት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ብዙሕ ዘረባ ክንርኢ ኢና ብኩሉ መንገዲ ምክንያቱ ንብዙሕ ሃገራት ዝትንክፍ ዳርጋ ብዘይ ገድስ ኣበይ ኣለኻ ኣብ ዓለም ንዓኻ ንቁጠባኻ ንሂወትካ ክትንክፍ ዝኽእል ኩናት ምዃኑ ድሮ ኣብዚ እዋን እዚ ንጹር ዘየጋጊ ኮይኑ ዘሎ ግዜ ከይወሰድና በዚ ንጀምር እስከ ቁርብ ኣፕዴት of Operation Epic Fury, the American and Israeli war against Iran is underway. What's the latest update from what's happening on the ground? It's evident there's a huge amount of ordnance being expended, both by Israel and by America, but also by Iran. But are we getting any closer to seeing some form of success on the battlefield? Updates from today. Abu Dhabi, there were some drone strikes. They were shot out the sky. Unfortunately, the debris fell down and injured 6 people on the ground. In addition, up in Tehran, the Israeli F-35s will be delighted because they ended up shooting down Yak 130. كم نريز لنا أتكينات أزي كبيدي زلو بوغن إسرائيل أمريكان كبيد زخونة دبدابية كايدا لوا أبزون ساتلايت إيمجز ناي كابتن فوكس New video now for you to see. CENTCOM showing Operation Epic Fury strikes in Iran today. The Islamic Republic has now attacked at least 12 nations. And that has sparked fury among those countries that had been at least neutral, if not friendly, toward Iran. Great Britain has been reluctant to directly support United States and Israeli strikes. That's changed a bit since Iran hit a British Air Force base this week. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እስራኤልን ኣሜሪካን ብዙሕ ዕላማታት ይሃርሙ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ኢራን ግን ሓንቲ ሕቶ ኣላ ብተደጋጋሚ ትመፅእ ዘላ ብናይ ኣሜሪካ ብናይ ዶናልድ ትራምፕን ሚድያ ካምፔይናቱን ኢራን ትዳኸም ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ኣብ ብዙሕ ጉዳይ ክንሪኦ ከለና ግን ኢራን ትዳኸም ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት የለን ምክንያቱ ኢራን መመሊሳ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሓበሬታታት ክዓብጡ ጀሚሮም ኣለዉ ክረአ ከም ዘይክእል ኣሜሪካ ይድብለኩም ዘለኹ ኣብ ኢራን ኦልሬዲ ናይ ሲኤንኤን ሚድያ ኣትዩሎ ድሮ ኣፍቂዶም ዶ ሲኤንኤን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣትዮም ኣለዉ ፊልም ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ካብኡ ዝሰድዎ ቪድዮታት ክሰደልኩም ክፍትን እየ ስለዚ ብፍላይ ናብ ቴህራን እናኸደ ከሎ ብቱርኪ ኣትዩ መስለን እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እቲ ህዝቢ ኖርማል ከም ዘሎ ብጀካ ኣብ ቴህራን ዘሎ እቲ ኣብ ቴህራን ተቐንዲ ደብዳብ ዘሎ ኢራን ኣዝያ ዓባይ ሃገር እያ ኣዝያ ዓባይ ሃገር እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ንሱ ዝሓልፈ ቦታታት ኖርማል ህዝቢ ነዳዲ ኣይከብሮ ስቤዛታቱ ኣይተቐየረ ኖርማል ሂወቱ ይነብር ከም ዘሎ ዝገልጽ ፍሬድ ገለ እዮም ዝብልዎ ድሓን ከምፃልኩም እየ ጋዜጠኛ ናይ ሲኤንኤን ዝገበረ ሓፀር ቪድዮ ርየ ፀነ ኣብቲ ናይ ኣፍተርኑን ከምፃልኩም እየ እንታይ ንማለት እዩ ማዕረቲ ኢራን ትድብደቦ ዘላ ወይ እውን ኣሜሪካ ኢራን ትወድቕ ከም ዘላ ከርእዩና ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ባይታ ግን ከምኡ ይርአ የለን እቲ ስርዓት ኣብ ሓፂር ግዜ ክወድቕ ትፅበዮ ወይ እውን ምዝ ኩሉ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ንዝርርብ ተሓትት ኣላ ብድሕሪ መጋረጃ ዶናልድ ትራምፕ ይሕተት ኣለኹ ዝበለ ሓሲ እዩ ይሓትት ከም ዘሎ እዩ ኢራን ከ እምቢ ትብላ ኣላ ከስማዓኩም እምቢ ጠጠው ኣይነብለና እዚ ኩናት ትብላ ኣላ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከምቲ ምዕራባዊ ሚድያ ዝብለና ዘሎን ዝዛረበና ዘሎን ኣይኮነ ልርቤ ዲፍረንት እዩ ምክንያቱ በቲ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ተኸታቲልካ ረዮ ከምዚ ፎክስ ኒውስ ዝብሎ ዘሎ በቃ ቦምብ ንገብሮም ኣለና እቲ ሚሳይላት ኬፓብሊቲ ናቶም ናይ ድሮናት ኣዳኺምና ኢና ደን ከመይ ጌርካ ከዓ ደሰይም ከዓ 12 ሃገራት ሃሪማ ኣላ ኢራን ካ ትብል ን12 ሃገራት ድሮ በፂሓ ኣላ እሳት ሃርሞ ዘለካ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ it just doesn't make any sense ሓደ ዝወድቕ ዘሎ ሃገር እሞ ከዝሃርሞ ዘሎ ዕላማታት ድማ ንኣሜሪካ ዳርጋ ኣፀቢቑ ዘሕምማ እዩ ብፍላይ እቲ በይዛት ናታ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዝነበረ መብዛሕትኡ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኾን ቀሪቡ ኣሎ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ንኣብነት ባሕሬን ዝነበረ ብተደጋጋሚ ትሃርሞ ስለዘላ መዓት ክሳራታት የጋጢምዎ ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ንኢራንሲ ክትቋፀራ ኣይከኣለትን ኣላ ክንብል ከለና ምናልባት በዚያ ጌርካ ከተነፅራ ትኽእል እዚያ ስምዕዋ Nearly $2 billion in 6 days fight. Their hits than Iran, and yet the US-Israel combo is far superior than Iran, and yet Iran is giving them a tough fight. Their hits have cost the US military nearly $2 billion in 6 days. $2 billion. American radar systems have suffered damage and their military bases have been targeted. One strike in particular has sparked curiosity, a strike on the Al Udeid air base in Qatar. It's the biggest US base in the region, and here Iran may have struck the missile radar system. Basically, they've taken out America's eyes in the region. Let me show you a satellite image
It was published by the New York Times. It shows a structure that looks like a tent. It is surrounded by satellite dishes. The tent has been destroyed and many of the dishes were most likely damaged. And why is this significant? Because this is not just another satellite dish cluster. ብዛዕባ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣሜሪካን እስራኤልን ወታደራዊ ቅልፅምናቶም ቁጠባዊ ዓቕምናቶም ምስ ኢራን ዝወዳደር ኣይኮነን ዝወዳደር ነገር የብሉን ኣዝዮም ካብኣ ዝሓየሉን ዝዓበዩን እዮም ኣብዚ ኩናት እዚ ግን ኢራን ፅቡቅ ጌራ ተድምዓሎም ዘላ በብዙሕ ድማ ተሃርሞምን ተሕምሞምን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ጥቕስ ኣቢለ ዝነበርኩ ሓደ ኣዝዩ ክቡር ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ዝዓበየ ራዳር ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ተልዑዴት ዝበሃል ቤዝ ናይ ቀጠር ዝነበረ ራዳር ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተሃረመ ኒውዮርከር ታይምስ ነጊሩ ኣሎ ዋጋ ናይዚ 1.1 ቢልዮን ዶላር ኣቢሉ ክበፅሕ ዝኽእል ዝዓበየን ሞር ሶፊስቲኬትድን ዝበሃል ራዳር ወሊዓ ከም ዝገደፈቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ራዳር ናትካ ክትሕሉ ዘይትኽእል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናትካ ከተድሕን ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ድማ ነቲ ኩናት ይስዕሮ ኣለኹ ወይ እውን ዶሚኔት ገይረ ኣለኹ ክትብል እውን ክብድ በለይ የስ ቦምብ ትገብር ኣላ ከም ሕሱም ኣብ ኢራን ትትኩስ ኣለያ ግን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ክትምልሶ ይትኽእልኒ እያ ዘላ ባይ ደ ወይ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ካብ ምሕር ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ንዩክሬን ክልምንዎ ጀሚሮም ኣለዉ ከም ፃልኩም እየ ቪድዮ ዘለንስኪ ተሓቲቱ ኣሎ ሓገዝ ምክንያቱ ተን ሻሂድ ድሮን ዝበሃላ ናይ ኢራን ምቁፅፃርን ስለ ዝኸበዶም ኢራን ዩክሬን ድማ ነዘን ድሮና እዚኣተን ፅቡቅ ተመክሮ ኣማዕቢሎም ኣለዉ ስለተባህሉ ናይ ዩክሬን ስፔሻሊስትስ ንቀጠር ንኢማራት ናብዘን ሃገራት ዓረብ ተለሚኖም ክመፁ ተሓቲቶም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ሰዲድና ኣለና ዝብል እውን ሓበሬታ ክረክም እንታይ ማለት እዩ እዚ if you are winning the war ዶሚኔት ጌርካ እንተለካ ከምቲ ኣሜሪካን ፎክስ ኒውስን ዝብሎ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ገይሮም እንተዘሉ you don't ask ዘለንስኪ ንዩክሬንን ንዘለንስኪ ንሓገዝ ኣይተሓትትን ኢኻ now that this shows you እዚ ነገራት ኣይረካ ኣሜሪካ ከምቲ ዝብልዎ ዘሎ ኣብቲ ሚድያታት ናቶም ዘይኮነ ኣብ ባይታ ካልእ ነገር እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት እቲ ኩነታት ስለ ዝኸበደይ ዝመስለኒ እዚ ኣስከረይዋ To come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops. I mean, ኣታ እዚ ሃይማኖት ናበይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ዶ ኢልኩም ኣለኹም እወ ኣብ ቃዛ 60,000 ንክቐትል ዝሕግዝ ንዝነበረ መራሒ እዮም ዝፅልዩ ዘለዉ ጠጠው ኣበሎ ነቲ ኩናት ክብሉ ክፅልዩ ኣይረኣናዮምን ንእስራኤል ፅቡቅ ገበረት ኢሎም ዝፅልዩ እዮም እዚኦም ብፍላይ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኤቫንጀሊካል ቸርች እቲ ዛዮኒስት ፅዮናዊ ኤቫንጀሊካል ቸርች ዝበሃል I don't know ናብ ኣምላኽ ድዮም ዝፅልዩ ዋላ ናብ ሰይጣን እዮም ዝፅልዩ ኣይርዳእንን እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ዝገብሮ ስራሕ ኩሉ ስራሕ ሰይጣን እዩ ስራሕ ኣምላኽ ኣይኮነን ግን ክትሪኦም ከለኻ ድማ ኣነስ ግሪም እዩ ዝብለኒ ነዚ ምስ ረኣየ ሰብ ነቲ ሃይማኖታት እውን ተስፋ ዝቆርፅ ጀስት ብሽም ክርስቶስ ብስም ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ሸቃጦን ነጋዶን ከም ዝኾነ ኢኻ ትፈልጥ ቢካዝ ደጋይቲ ዝፅልዩሉ ዘለው እንታይ ይገብር ኣሎ ንጎምሸትን ይርእይዎ ኣለዉ and personally ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘለዎ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ኣሚን ንሓደ ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ንሓደ ሰብ ካልእ ጓሓፍ ኢሉ ኣይፀርፍን እዩ ንሶማላውያን ብምሎም ጓሓፍ እዮም ክጓሓፍ ኣለዎም ዝበለ ሰብ እዩ ስለዚ ምዃ ናይ ሃገር መራሒ ተራ ሰብ እኳ ሓሪቑ ኢሉ ክትብል ትኽእል ናይ ሃገር ናይ ዝዓበየት ሃገር መራሒ ዝበሃል ማለት እዩ ሶ እቲ ዝፅልይዎ ዘለው ገለገለ እንታይ ኢሎም ፅሕፉለይ እስራኤል እዞም ኣብ እስራኤል ዘለው ሲ ኣምላኽ ፍሉይ ፀጋ ኣንቢሩሎም እዩ ይብሉኒ እቶም ከምኡ ዝብሉን እኳ ኤርትራውያን እዮም ንስኻ ኸ ተረጊምካ ዲኻ ንዓታቶም ስሕራይ መሪቕዎም ኢልካ በዓታቶም ክትጀሃር ትውዕል ኣለኻ ንዓኻ ከመሪቕካ ዲ ዋላ ረጊምካ መይቢ ዝተረገምካ ኢኻ ማለት እዩ ክሳብ ክንዱ ነብስኻ ትፀልእ ተኮይንካ ድማ ንዓኻ ጥራይ ይግበረልካ ምኒነ ወኬን ኢና ንብሎ እዚ ካባና ኣርሕቕ ኣቢሉ ንበይንኻ ይግበረልካ ኣምላኽ ነቲ ፈቱ ነቲ ይፀልእ ናተይ እምነትኩም እዩ ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ ማዕረይ ዝርዮ ብፍላይ ድማ ክርስቲያን ድሕር ኮንካ ክርስቲያን ማለት ሰዓቢ ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ክርስቶስ ድማ እዞም ሰባት እዞም ሕጂ ሰብ ዝጭፍጭፉ ዘለዉ ሳቶም እዮም ቀቲሎሞ የስ ምሒርዎም እዩ ዝገብርዎ ዘሎ ይፈልጡን እዮም ይቕረበለሎም ኢልዎ እዩ ምሒርዎም እዩ ፀገም የብሉን ግን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ እስራኤላውያን ፍሉይ ቦታ የብሎም ስለዚ ክርስቲያን ማለት ሰዓቢ ክርስቶስ ማለት እዩ ክርስቶስ ድማ ንኩሉ ሰብ ማዕረይ ዝርኢ ኣትሊስት ኣነ ከምኡ ኢለ ክዓምን እየ ዝደሊ ነቲ ሓደ ልዕሊ እቲ ሓደ ኣይርዮን እዩ ፈትሓዊ ክኸውን ኣሎ ኣምላኽ ኢለ እየ ዝኣምናኒ ኣብቲ ሞራላዊ ጉዳይ ክኣቱ ይደልኒ
فتحي أملاخ فتح أنت زي بلو نقازاويان بفلو يريون إسرائيلاويان بفلو كدقف زخلت قينو إذا أملاخ يكونن بولي نعي سوري إتين إسرائيلاويان دحجز عليه لكم تعملوه نقازاويان جنز شف زلو إذا أملاخ يكونن إذا جانين ترى يكون زخلناي معناته أملاخ كلهم دك سبات معريم زبصحوه معريم كأخذ بصحوه زلو برعاية سلاسة استفترة سب معريك بصح زغل سلازي كوينات زي نايسب فترتن نايسيتان فترتن برنا أملاخ صراحة يكونن أتوم كميلكم تعملون إنه نفسهم يقبروا لكم ترى زبلانة أب عين خا معنا راخا نو زك حالة ترجمي زلون تعرف كاني كيد نسقى على هايمانوت كون عن زد اللي عايز لنا يكون سلازي I don't care about تنات كفيلوزوفك سمعونا يدلني أنا يتابع ما يزرو يزلون سمعوا زلون خل جبت سلازخانة نعم سلمتكم تبلا لغان تهريلكم look at أبي الله مسيلكم إيران إسرائيل تحسب على الجسم وابسي evacuation warning encompassing virtually the entire southern half of the city. And tonight, similar, if smaller scale warnings for people in Tehran, telling civilians to get out of industrial zones. A war broadening beyond Iran's borders, expanding also within them. Well, let's look in more depth now at what is happening in Lebanon and those people fleeing Beirut's southern suburbs after Israeli warnings. ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እስራኤል ንኢራን ጥራይ ኣይኮነትን ትሓርም ዘላ ነዚ ምክንያት ዝተቂማ ነታ ጎረቤታ ሊባኖስ ሕዝብላ ይትኩሰላ ያሎ ስለትብል ዘላ ነታ ከተማ ነታ ሃገር ሓመዳ ንላዕሊ እያ ትገብራ ዘላ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ናይ እስራኤል ድማ እንታይ ክብል ተሰሚዑ ሓደ ክፋል ናይ ቃዛ ትቐንዲ ዝደምሰስዎ ንሊባኖስ ከምኡ ክንድምስሳ ኢና ኢሉ ክዛረብ ተሰሚዑ ኣሎ ረኺበ ከም ዝኣልኩም እያ ኣብዚ ስለዚ ብዛዕባ ኢራን ጥራይ ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ እስራኤል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቶም ዘተግብርሉ ዘለዉ ፍሉይ ኣጋጣሚ እዚ ምስፍሕፋሕ ናይ ዓባይ እስራኤል ንምፍጣር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ኣብ እዚያታ ዝበልኩም እያ ሓገዝ ካብ ዩክሬን Its own assistance to Ukraine had asked for Ukrainian help in defending against drone attacks in the Middle East. Qatar, Emirates, Bahrain. He said he'd been talking with all Middle Eastern leaders, conversations that showed everyone needed air defense. Ukrainian specialists, he said, were on the way. ስለዚ ዘለንስኪ ሓገዝ ተሓቲቱሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት ቀጠር ይኹን ኢማራት ባሕሬን ገለ ክትከላኸለለን መብፃዕትያ ቢልዮናት ገንዘብ ትበልዕን በይዝን ጌራ ከተብቅዕ ወላ ሓንቲ ከተድሕነን ስለዘይከኣለት እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ እናተወደይ ይኸይድ ስለ ዘሎ መተካታ ድማ ከምዘይ ትሸጠሎም ስለተሓበረ እንታይ ገብሩሎም ገሊኦም ካብ ኤሮጳ ይልምኑ ኣለዉ ገሊኦም ካብ ብሪጣንያ ይልምኑ ኣለዉ ገሊኦም ካብ ፈረንሳይ ይልምኑ ኣለዉ ዩኬ ኦልሬዲ ገለ ጀታት ናታ እትያላ ብዓብዩ ድማ ካብ ዩክሬን እቲ ተመክሮ ናቶም ነዘን ድሮናት ብፍላይተን ሻሂድ ድሮን ስለ ዝኾናተን ቀንዲ ፀገም ኮይነን ዘለዋ ነዘን ድሮናት መከላኸሊ ዝኸውን ካብ ዩክሬን ሓገዝ ሓቲቶም ይመፆም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ከተትሕኖም ስለዘይከኣለት ካብ ዩክሬን ክሓቱ ተገዲዶም ኣለዉ it cannot be ካብዚ ንላዕሊ ክኸፋ ኣይክእልኒ እቲ ነገር ናይ ዓለምና ሱፐር ፓወር ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት ዓረብ ኣነ ከትሕነኩም እየ ቀሶኒ ኢላ መዓት ገንዘቦም ትሕንፍፍ ነይራ ሽግር ምስ መፀት ግን ገዲፋቶም ንእስራኤል ጥራይ ክትከላኸል ትረአላ ብግምጣሉ እዚ ጉዳይ እዚ ሃገራት ዓረብ ምስ እዚ ኩናት እዚ ስለምንታይ ተጀሚሩ ስለምንታይ የጋጥም ኣሎ ተረዲእዎም ኣሎ ስለዚ ተቃንዛ ፅቡቅ ገይሩ በርሂሎም ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዛ ኩናት እዚኣ ምስ ተወደአት we will see ዓብይ ሽፍት ክንርኢ ከም ንኽእል ግምት ኣለኒ ዓብ ለውጢ ክረአ ከም ዝኽእል ምናልባት ካብ ሓንቲ ለይቲ ንኻልእ ለይቲ ይኮነን ግን ተረዲእዎም ኣሎ ነተን ኣባግዖም ክሕልወሎም ኢሎም ዝገበርዎ ዋርድያሲ ንሱ እቲ ዝኸፍአ ዝብእ ከም ዝኾነ ነተን ኣባግዖም ምውዳእ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሓቀኛ ዝብእ ምስ መፀ ገዲፍዎም ክሃድም ዝኽእል ምዃኑ ተረዲእዎም ኣሎ ስለዚ they will do their own calculations ንሕጂ ኣብ ግዜ ሓዊ ስለ ዘለዉ ክዛረበ ይክሩን እዮም ግን ምስ ግዜ ሓደ ነገር ክበርሃሎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ፀገም ስለ ዘይነበሮም they didn't know this ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ነዚ ሊባኖስ ዝበሃል ማራዮም ዝጭፍጭፍዎ ዘሎ ኣብዚያ ስምዕዋ እዚኣ ታዘረባ መስለን It is very tense tonight, full of What is happening in Lebanon and Israeli warnings. Our international editor Lindsay Hilsum is in Beirut. Lindsay. foreboding as everyone is expecting a major Israeli bombing tonight. Now, earlier in the day, one of the most extreme ministers in the Israeli government, the finance minister, Mr. Smotrich, was up on the Lebanese border. He said that they were going to reduce Dahir to Khan Yunis. Khan Yunis is part of Gaza which was absolutely leveled.
Now, Dahia is the suburb which is where Hezbollah has a stronghold. But of course, it's absolutely full of civilians. There are about 500,000, maybe more there. كم تريبو زلهم حدا كابتوم أخرتي منستراتنا إسرائيل تايلو بلالو نتي حدا دخيا زبال كتمايو حزب زغمطلو أتي حزب الله دماوي زلو مالتيو سلازن عولك كم تخانيو نستبلوو كفالنا يقازع حمد زقبرو مالتي تغلال لازدم سسو كومو خنقبرينا يبلو no international law no human rights law no زخلو جنيفا convention دو ناي genocide دو قلقل زبال يلن already زحجي intention يزبال كندم سوزاي نايلي زنقر زلو مراحي سبعانو قومس دمسسي أكم سكونتاتي خاتي genocide دو war crimes قلما لزبال قن إسرائيل ستصحف حقي يلن إسرائيل لألي حقيو زغون حقي نعم زبالكات أيكونن سلازي بزاق قات عمي نا إيران ترايدي كونساتهم أبتي كبابيهم نا يمسعفا حل مناتهم أتا أجندا بيلا غيرو يسرح له مالو سلازي زي كلها تحيسكا خطريق اللغا we are witnessing ما يبحكي زقرم كونتاتينا نرزال لنا مالتي هجي نملس أب إيران إذا كينات زي نابي قصوك خيد خل مجمريا إيران منيستر بديات وصعيناتهم تحتي تنيرو كلتا نقر دونالد ترامب زبالون نساتهم زبالون كسمعكم We are not asking for a ceasefire. You're saying Iran does not want a ceasefire. We are not asking for a ceasefire. And we don't see any reason why we should negotiate with the US. When we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. كم تريو زلهم بزح ميدياتاتنا أمريكا تدقاقامي دونالد ترامب زبوم زل حبريتا إيران حتى نالا كونتاكت يقبرونا له نمقرأ سوسي قلز بالزرباتات نسمع لنا زي تدقاقام زرعناي دونالد ترامب حيلكم زلو كسمع سلز دلي نسونا حتى تخلو تقمتي لي حتى كم زلو يزقبر ولا مش تشاينا بزعق زي تسمع زي تشاينا دويلا رقيباتنا قلب تشاينا قل أي دولنا يتزاربنا أبتنا ينقدو كينات زنبر لهم زي أنا دولنا لا يصحفنا بعلو كفانتازنا تزقبرو زلو يزغ عقل صبتنا دونالد ترامب زقبرو زلو يزو كينات زي بزح تسقم كم تسألو مخانا بكتابات رديو مال يقول بكتابات درو تنقراتنا تغيري خيس لزلو كبد بلا كونتات كقاطمهم كم زغل سلازي دونالد ترامب لما نتي كقاطم زغلنا كتابات سقم كتصورو كم زي كلن وين نتي كونتات ناتو كل نجار كم تنسز دليك خدليك النزالو هجي نحنا إيران أمريكا زرخبنا بلان مقراص غسيل ناس حتتنا بلان مس أمريكا دم مزر رابو مس حاجة داسي كنا مهناتو مساتهم كل التجزئة كنا تقاطع من على بسوم ناتزار ربنا سلازي ني دونالد ترامب من أمريكا أمين كم زر رابو ترجم يبلوني. Minister, you said that Iran cannot reach U.S. soil, right? The American homeland with the weapons that you have right now. Is there any other way that Americans should be concerned that Iran could attack the American homeland? No, they have enough bases around us. Why we should go further than that? They have enough soldiers. They have enough, military assets, and they have enough military bases and military installations. So we don't need to go beyond that. حتى أنا تسمعوا لهم ده. Oh man, this arrogance. إذا تعبيت زي من البات هنا إذا تعبيت زي عم نورمال كولس كان ركب اللي كنا أمريكا ستيل حياليا حيال كوينا خد قصة تخليها معناته ولا قابز عند رات قبرت لا serious challenger ناتا من البات next 10 years or 20 years كرر أنت زي كيلو حجي I don't think so. أنت عايز بلزلو إيران تدمس صار معصب يموت على له شعدي ولا ليه سبتقتي له السوق قد سومني. من البات زكينات زينا بأمريكا متسيون حزب أمريكا شجر كفترة له تخلوتات له دي حيل لكم دينا أمريكا نأمريكا وين سقعت كسم معنا خي كالديو قليب له السود ما انتهي له ناب أمريكا زخيد مخنيات يبلنا هنا زأكل وتهدرنا أمريكا بتقانا له بيزاتنا أمريكا له سلزي قال سنام زمان بتقانا زلو يزبل زلو جنرالي نيران أبوشت مريتهم زدبدوا زلو جن أتينا أمريكا جازيت نياجن نسمع يتنكفونيهم أبجنت يوم زلو أتي حجرات عرب زشفت أفاز زلو أجن بعلن الفلت أي تحته بزغنة أتي أجداسي ستوري أبزي مقراص شخصي إيران كبيدوان تلو مقراص شخصي محطة تنيرة سلزي مقراص شخصي زي مقبارة ولا حنتي تكوينات كتصل دريت كم زلو ويونا تكوينات عم قصال تراي دواس عنا زخل محلايت معناته حجي لمينهم مقراص شخصي تغيرهم
كواصهم كم زي كل فليت أمالهم كمبزحت سبون زرد على نتبيزي إذا تقينات كقتل إيران دليتاتا كيس مرت وي تسعيرة توصخت كلالوا وي انت تسعيرة تغلال انت وديا كالو زربايو إيران كن عمونكو تطوع بيلاك تحنو له تخل من قديال ردو يزعج وي تو ماش كيدهم سلوزلو نزو كينات زي أمريكا بزي سمعا أسمعهم كسعرواي كلون يمكن كم زي سمعا غيرهم أمريكا دليتاتهم كقبري حراي مزبلة تطوكو بالخلقهم كين ستيل ولا شعون حراي لهم لحركة التوار حديث على سوري أسوار مسكزونها كقد فوق خليه مهنياتو قد معجاب كنت شناسر تشوعتن ديل تغيري وناي كولر أنا كنت شناسر تربعتن دي ولا قال تغيرو دونالد ترامب مسؤول ما كان سرقيرو it's always the same vicious circle in أمريكا أخذ كيد كبيد in Iran. The Strait of Hormuz hasn't been closed, but the threat of its closure has disrupted the international economy. If this war continues, will Iran try to close the Strait of Hormuz? They have not closed it. It is the ships and tankers who don't try to pass through the سازين هذه واش ما تحرموز عاطيهم لهم تعاطيلو تكوينات ناخذ نحرقيدو از واش ما تزن تتعاطي دما از ما تابوي واش ما تزن تتعاطي دما نقطه طبعا عالم كعاطويو دائما دايلكم ديمكم تقبروا زالهم يلوا نعم عياتنا نحن وقع سلاز كايز زلو اتن تانكرات نداد تسكما بزك حلفا قالوا كرما سلاز خلا دما اي حلفانين زلوا سلازي كوينات كساب زلو بزيك حلف زقل تانكرون كل يكلنيو إذا عطناني زبل قالوا كن إندايركت لدما عطيهم مخم زلوا دما ينقرالو مالتي سو زون حدا تاكتيكيو نايتي أما لالسان ريوزلنا مالتي تكوينات ساكن كبيت كم زلون مجنزل to cross the strait because they are concerned about being hit by either side. So we have no intention to close it right now. But as the war continues, we will consider every scenario. For the time being, we have not done yet. And but the strait is almost empty of ships and tankers because of the diplomatic مالتي زبال زي بعلوم يوم عطيهم مزلو إيران قلنا كنتات يعطي وزلو زمسل زربا يوز زرب زلو. In this war, are international oil tankers potential targets for Iran? No, why they should be a goal for us. Iran threatened tankers in the Strait of Hormuz. Iran has already threatened them to set them afire. No, we have not threatened them. They are concerned themselves and they don't use the Strait of تي تانكرات النداد حزن زخدا زلوا تارجت ديالنا عقم إيران اليوم أي كونان سلم تايك تارجت نقبرن يبلو دبلوماتيك مالتي قن تارجت ينستيل أي هارمونيوم زلوا كنا هارمن دلينا يبلون يوم مهنياتو قطع نقطة بعالم كنا هالسيرة يتبلني خاقنا تبينا دماء ليفريجنا توم سيو سلذي دبلوماتيك مالتينا نرزلنا مودة بمريت كتر خابط خليهم كوينات يبلو باكنو دينا. To be hit by either side. Is Iran privately talking to U.S. officials right now through back channels? No. There's no communication with you and Steve Witkoff or Jared Kushner? No, not after Thursday that we met last time. Exactly. تري والله ببرايفت بحبوا قالت تزارب لهم دي يقولوا له نو نزارب يلنا مس ستيف ويتكوف ويكا جارد كوشنر قال بستم نيغوشيتر تزارب يلا يقولوا له نو نزارب يلنا صبغ تزاريبنا وتسي سلازي رحمنا له ولا حنت زربا اي راينا نيزلو سلازي نابلي زرب ابزي حنت حتى لا باغيرنا ندينا قد اسي زر حتى سلازونه سا and we were made really significant progress. They were happy when they left, but I don't know what happened after they left. ابزي يلا مالت بقال يعني را انت يزبلو امريكا سراويتك تتغليا ام بناي مريت سراويت كمصكم يخليو كميت داليهم الله يلوس نصبيكم لنا بمريت تمصيكم ما نصبيكم لنا يلي ملسلو هجي اتكوينات اب اسرائيل كمي كم زلو تقلالا يحبريتا دي وصو زلو ايران سيلون بعلو يوصولو اب اسرائيل كنت يكايدالو is taking a bloody good Israel is taking a bloody good hiding, but you don't know it. You don't know it for two reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting. إسرائيل بزح تهرم عليها كجرمكم بزح تهرم كم زلا بزح حبريت هاي دوت زلا مالت كم تهرم كم زلا زجلس حبريت هالو كابوشتي بحبوا دوت مالتي جن أب إسرائيل ما نمسب نتيجة قاتم زلوا عنوات
ኣብ ቪድዮ ተውፅይዎ ወይ እውን ፓብሊሽ ተገይርዎ ናብ ዓለም ተውፅይዎ ክሳብ 5 ዓመት ክትሰር ትኽእል ኢኻ ኢሎም ስለዚ ዓብ ሴንሰርሺፕ እዩ ዘለዎም so much about democracy and free speech ገለመለ ዝብልዎ ንኻልኦት ኢኻ free speech እናበልካ ትፃወት እምበር ኣብ ነፍሶም የለንኩም ኣይጥቀሙሉን እዮም ንሳቶም ኣይኮነን ነዚ ኩናት እዚ ፈረንሳ ዴሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ኣብቲ ግዜ ራዮትስ ወይ እውን እቲ ህዝቢ ናዕቢ ክገብር ከሎ ንዝቃፀል ቲክቶክ ይኹን ኩሉ እዮም ተዓፅዎ ስለምንታይ ጉድናቶም ክወፅእ ኣይደልን እዮም ኣብ ኢራን ንዝግበር ግን ግድን ክወፅእ ኣሎ በሃልቲ እዮም ኣብ ካል ኣፍሪቃ ንዝግበር ኣብ ኬንያ ንዝግበር ግን ግድን ክወፅእ ኣሎ መሰል ናይ ሰባት ክሕሎ ኣሎ ብላብላ ኣብ ነፍሶም ክኾን ከለኩም ይኮኑ ከም ሕሱም እዮም ዝጭፍጭፉ ንሰብ ኢዱ ክሰብሩ ክእሉ ብጥኢት ክርሽኑ ክእሉ ከም ናይ ኣሜሪካ ማለት ነው ፕሮቴስተርስ ክርሽኑ ክእሉ እዮም ተጀምሎ ኣብ ካልእ ዓለም ክኾን ከሎ ከምኡ ዓይነት ኣረዳድኣ የብሎም ኣብዚ ድማ እስራኤል ብዙሕ ነገር የጋጥማ ኣሎ ግን ዓፅዮም ስለ ዘሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ስለ ዝፈርህ ኣይዛረብን እዩ ብዛዕቦም ስለዚ ኣገን እስራኤል ብዙሕ መጥቃዕቲ ይወርዳ ኣሎ ካብ ኢራን ማለት እዩ ወላ እውን እስራኤል ይከቢድ ዘሎ እቲ ኩናት እዩ ዝበሃል ናይ ግን እስራኤል ዕላማ ስለ ዘለዎም ቶለሬት ክገብርዎ ክእሉ እዮም ተዳለውሉ እውን እዮም ኣጀንዳ እውን ስለ ዘለዎም ሃገራት ዓረብ ግን እንታይ ዕላሞም ብጀካ ክሳራ እንታይ መክሰብ ኣሎ ሃገራት ዓረብ እንታይ መክሰብ ኣሎ እስራኤል ከተስፋሕፈ ትደልያ መሬት ክትሕዝ ትደልያ ካልእ ክትሕዝ ትደልያ ስለዚ እቲ ኩናት የድልዮም ኢና መክሰብ ኣለዎ እዩ ንሃገራት ዓረብ ግን ዓበ ክሳራ ጥራይ the footage that they have taken over a Tel Aviv that now looks like Gaza. How do I know that? Because I've got friends in Tel Aviv. Sheinkin Street, Tel Aviv. Near Dizengoff Square, Tel Aviv. And they've been walking around and it's they who tell me from their own mouth that Tel Aviv now looks like Gaza. How could it not? Because the air defenses over Tel Aviv are no longer operational. The Iranians كم تريوا زلهم قلقلة إسرائيليان عرقتي كم زلون زلوا كفالنا إسرائيل قازا خمس الجمير اللي يزبل well I don't think so كده ساعة كندوز خيدا مثلا أنا جن تكوينات جن كبيت كم زلوا ولا تي فوكس نيوز كيدو ريبورت يقبريو تمت كعتدات إسرائيل ون شجر كم زلوا كنا خلوا تجارات ون شجر كم زلوا ينقريهم أبجزي أنوات كم زلوا ريبورتس قبروس علويهم بحفشة حنت كريكم إيه تعقد داسة حتى من يسعر على بزكينات زي who's winning The big question after 6 days of fighting who is ahead both sides have very different targets here the US wants to defang Iran and topple their regime but Iran simply wants to survive their goal is to absorb the hits and keep striking back so it's hard to say who is ahead US President Donald Trump thinks that he's doing quite well he rated the operations 15 out of 10 We're doing very well on هجي اتحتو انتايو من يسعر له وانت حرك كتب الخوينكا انتاي مالتي مسعار كتب لك مسعار مالت علامه حرم على خا دغو يتحتو علامات كان تايو نت علامه خريقه تسعر دله هاي تسعر كاب مسعلاب علامه خاي زعق نا ايران علامه انتايو سرفايف نخغبرو كقصلو كم هاجر نكقصلو ات منغست ما كم منغست نكقصلي سلازي كندي غزاوتي عنو مالو انتاي وردا لا يكون تقصلي خلدو ايكلني كل تطببناتو دما كم هاجر نكقصلو يخلهم لا يخلهم so انتاي هرمو مالو انتاي قاصلالو that's not بو يكون كانت اكونو كم منغست كقصلو يخلو ده كم هاجر كقصلو يخلو ده ويس كم عراق فحفح يبلو كم ليبيا فحفح يبلو سيتي معكني امريكا غير سرعات مغياري ريجيم تشينج سلازي سرعات مغيار يسلط الله دو ማለት ቦምብ ይገብርሎ ይቃጽልሎ ገለገለ ግን እቲ ስርዓት ንምቕያር ክንደ ምንታይ ይዕወትሎ እዚ ኻ ከተወዳድር ዘለካ ስለዚ 6 መዓልቲ ሓሊፉልና 7 መዓልቲ ኣቲና ኣለና ስርዓት ንምቕያር ክሳብ ሕጂ ዝረአ ነገር ኣይረአናን ኣለና ማዓት ቦምብ ገይሮም ራሕቲ ቀቲሎም ግን ፕራክቲካሊ እቲ ሲስተም ይቕፅል ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ይቕፅል ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ከባቢ ኣጨኒቑ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኦፕሬሽን ናትካ ኢሎሞ ካብ 10 ስኬል ክንደይ ክኸውን ይኽእል ምስ በልዎ absorb the hits and keep striking back. So it's hard to say who is ahead. US President Donald Trump thinks that he's doing quite well. He rated the operations 15 out of 10. We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. ካብ 10 ክንደይ ትህሉ ምስ በልዎ 15 ይብላሉ ስለዚ ካብቲ ገምጋም ካብቲ ጥስቢታት ናትና ኣፀቢቑ ወፃኢ ውፅኢት ነምፅእ ኣለና ዝስምዕ ዘረባ እዩ ገይን ዶናልድ ትራምፕ መጠን ፃውቲ ዝመፆ መጠኑ ኣመና ይድሕሱ እዚ ሕጂ ምጥንቃቕ የድልዮ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዓብዪ ፕሬሸር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ
ድሮ እቲ ፖለቲካል ስፔስ እናተቀየረ ይኸይድ ኣሎ ነዳድና ከብረ ይመፅእ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኦልሬዲ ኣብ ቅልውላው ዘሎ ህዝቢ ነዚ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ቅልውላው ክፃወርዎ ይክእሉን እዮም ወርሒ 3 ኣቲና ኣለና ስለዚ 6 ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ ነቲ ሚድተርም ዝበሃል እቲ ኩናት ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ከም ዘይኮነ ዝንገር ዘሎ እቲ ኢፌክት ናቱ ድማ ኣብቲ ናቱ ስርዓት ጀነራል ዶናልድ ትራምፕ ተሳዒሩ ጥራይ ወይ እውን ኣብ ባይቶ ተሳዒሩ ማለት እንታይ ሞ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክቅፅል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዶናልድ ትራምፕ መዓት ገበናት ኣለዎ ፀገም ከምፅኣሉ ዝኽእል ስለዚ ኣመና ፍርሂ ዘለዎ ስንበዓሉ ውልቃዊ ንቐፅል Well, we have the greatest military in the world by far. 15 out of 10, he says. Just to be clear, the US has lost 3 fighter jets and 6 soldiers. Their Gulf allies are scampering for cover. The Iranian regime is still holding on, and yet Donald Trump says it's 15 out of 10. And what about Israel? The Israeli military is now fighting on 2 fronts. ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ከረየኩም ኣብ ካሊእ ኣርስቲ እውን ዘገበርናዮ በዚ ወታደራዊ ክሳራ ጥራይ ክሳብ ልዕሊ 2 ቢልዮን ክሳራታት ኣጋጢሞ ኣሎ ክበሃል ከሎ እቲ ዋጋ ናይቲ ኩናት ድማ ትራከር ኣለዎም ኣብ ቀዳሞት 5 መዓልቲ ዋጋ ናይቲ ኩናት ናብ 5.6 ቢልዮን ደይብሎ ማለት እዩ እቲ ዋጋ ዝኸፍሉ ነቲ ኩናት ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ማለት እዩ እንታይ ንማለት እዩ እዚ እቲ ዋጋ ኣዝዩ ብቕልጡፍ እዩ ዝውስኽ ዘሎ ክሳራታት ናይቲ ኩናት ሚሳይላት ናቶም ኣብ ሎዌስት ሌቨል በፂሑ ኣሎ ምክንያቱ ብብዝሒ ሚሳይላት ይጥቀሙ ስለ ዘለው ኣብ ኩሉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኣብ ሎዌስት ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ 60 ፔትሪዮትስ እያ ተፍሪ ኢሎማ 60 ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሚሳይላት እያ ተፍሪ 60 ነዘን 60 ቀጠር ትደልየን ዩክሬን ትደልየን እስራኤል ትደልየን እስራኤል ብዙሕ ካብኡ ትወስድ ኣሜሪካ ትደልዮ ስዑድያ ትደሊ ኢማራት ትደሊ ባህሬን ትደሊ ኩዌት ትደሊ ኣብ ኩናት ዘለዋ ጥራይ እንተን ካልኦት ክገዝኣ ዝደልየ ታይዋን ይደሊ ገለ ስለዚ ኤሮጳ ኩሎም ይደሊ ኣለዉ ፍርህ ስለ ዘሎ እታ ፋብሪካ ነዚ ፔትሪዮትስ ተፍሪ ግን 600 ዓመት እያ ተፍሪ ይብሉ ስለዚ 600 ሚሳይላት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናፍረኻ ነዚ ኩሉ ኩናት ክትቅፅሎ ከቢድ ይኸውን ወላ ዘለካ እቲ ዲፖዚት እቲ ዘለካ መኻዚኖ ቡ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ምስ ግዜ ግን እሱ እናተወደቅ ክኸይድ ከሎ ሲቹዌሽን ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ሃገራት ዓረብ ኣመና ሻቅሎት ፈጢሩሎም ዘሎ ንሱን ወድሱን እዩ ቢካዝ ኣት ኤንድ ኦፍ ደይ እቲ ኩነታት እናቐፀለ እቶም እስራኤላውያን እቶም ኢራናውያን እናቐፀሉ እንድሕር ኮይዶም ብርግፅ ክቕፅልሉ ዝኽእሉ ሚሳይላት ኣለዎም ድሮናት ኣለዎም እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ መተካእታ ክስንሉ ተጀሚርካ ወራር ደይኮነ ድው እንታይ ክገብሩ እዮም እሱ ዝኸበደ እዩ ስለዚ ብዙሓት ካብኣቶም ሕጂ ብሃገራት ዓረብ ብኤሮጳውያን ብካልእ መንገድታት ካብ ኮርያ ድዩ ገለ ብዙሕ ኣማራፂታቱን መዋፅኦ ይደልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ኩናት ክቕፅል ከም ዝኽእል ድማ ኣብዚያ ስምዕዋ Night. I mean, how long can this go on at this current rate, would you estimate? Interesting. Sadly to say that, but it's a logistic battle. How many drones I've got, how many missiles I've got, how many anti-aircraft munition you have. It's exactly the point where we are. And probably, of course, the American and the Israeli know how much they've got, but we really don't know about Iran. What we are sure about is that Israelis and Americans are striking launcher for the missiles. So how many missiles doesn't count if you don't have launcher. That's the first bit. Second bit is drones. And they've got probably a lot of drones. That's why it's interesting to see that Mr. Zelensky proposed to... እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ war of attrition ይብልዎ ኩናት ናይ ኣፅዋር ኢኻ ምክንያቱ መን ዝያዳ ኣፅዋር ኣለዎ ንክንደይ ክጥቀመሉ ይኽእል እቲ ኩናት ሕጂ ኣብዚ ኩናት እዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ስትራቴጂናቶም ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ላውንቸርስ ብፍላይ ነቲ ሚሳይላት ዝትክስሉ ቦታታት ነተን ሚሳይላት ኣብ ዘለው ክትድምስሶም ምፍታን ከምኡ ድማ ነቲ ሚሳይል መተኮሲ ዝጥቀምሉ መኻይን ድዩ ላውንቸርስ ንዑ እናረኣኻ ንዑ ምድምሳስ ከም ዓብ ስትራቴጂ ዝስራሓሉ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ዓወታት ንጎናፀፍ ኣለና በሃልቲ እዮም ኣብቲ ናይ ድሮን ክኸውን ከሎ ግን ኣብዚ ክብድ ዝበለ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ይዛረብ ምክንያቱ እቲ ድሮናት ኢራን ብዙሕ ክህልዋ ይኽእል እዩ ካልኣይ ድማ ካብ ዝኾነ ቦታ ክትኮስ ዝኽእል ስለዝኾነ ካብ ብዙሕ ቦታታት ክትኮስ ዝኽእል ስለዝኾነ ሕጂ ሓንቲ ብዚኣ ሓንቲ ሕቶ እቲ ስርዓት to that matter.
of the battle currently, logistic, how many weapon system I've got. What about the command structures as well? I mean, the US has obviously been hitting notably Iranian command structures. I mean, as that is weakened, presumably as well, that makes it harder and harder for Iran to respond? Not really, because Iran has reorganized his system. He knew that he will be attacked. He reorganized the system as a mosaic, meaning that there is no straight command structure, but possibility for everyone to fight when they want, as long as they want. And so probably it will be difficult, even if the strike on the command structure are very important in political terms. In tactical terms, I think the Iranian can survive that. እዚኣ ቀንዳ ገዳሲት ካብዚ ኣናሊሲስ እዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኖርማሊ ኣብ ውግእ እንታይ ካ ክትገብር ትደሊ ንመራሕቲ ክትቀትል ኢካ ትደሊ ኮማንድ ስትራክቸር ትእዛዝ ዝህብ ካብ 1000 ዝሞቱ ካብ መራሕ 1000 ዝሞቱ 1000 እንተ ዝሞቱ ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ መራሕ 1000 እንተቀቲልካ እቶም 1000 ቁም ነገር ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ኮማንድ ስትራክቸር እቲ ትእዛዝ እቲ መምርሒ ክህብ ዝኽእል ሰንተር ንዑ እንድሕሪ ኣሊኻዮ ብዝሒ ናይቲ ሰራዊት ጥቕሚ የብሉን ብዙሕ ግዜ ኢራን ግን ነዚ ገምጋም ጌራትሉ ፀኒሓ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ኣብ ቀዳማይ ሰዓት ናይቲ ኩናት ዝጀመረሉ ብምሉእ እቲ ቶፕ ሊደርሽፕ ናቶም ተቐቲሉ ስለዚ ብናይ ኣሜሪካ ካልኩሌሽን ኣብኣያ ክትወዳ ነይርዎ እታ ኩናት ኣብ ቬኔዙዌላ መፂኦም ነቲ መራሒ ሒዞም ኸይዶም ኣብ ኢራን ድማ ከምኡ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ብምሉእ እቲ መርሕነት ኣብ ሓደ ቦታ ቀቲሎሞ ጀነራሊ ኣብ ኖርማል ክትዛረብ ከለካ እታ ኩናት ኣብታ ቦታ እያ ክትወዳ ነይርዎ ምክንያቱ ኩሉ ነቲ ኩናት ከዚ ዝኽእል ነቲ ፖለቲካ ከዚ ዝኽእል ተቐቲሉ ኣሎ 6 መዓልቲ ከይድና ኣለና እቲ ኩናት ድማ ነበርቲ ኣኸይዳ ኣሎ ክበሃል ከሎ ነዚ ካልኩሌት ገይርዎ ዝፀንሐ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዩ እንታይ ማለት እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ትእዛዝ ኣለዎ ነናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ነናቱ መምርሒ ኣለዎ ከምዚ ድማ እቲ ኩናት ክትስዕሮ ከቢድ ዝኾነ ምክንያቱ ንታሕቲ ወሪዱ ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ ፓወር እዚ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቴሄራን ቀቲልካ ወይ ሃሪምካ ክትዳኽሞ ካ ትኽእል እምበር ነቲ መንግስቲ ክስዕሮ ይኽእል ምክንያቱ እቶም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ስርዓታት ኣዝዩ ዓብ ሃገርካ እዩ ኣዝዩ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ስርዓታት ወይ እውን እቶም ወታደራት ድዮም ወላ እዝታት ድዮም ብናቶም መንገዲዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ ስለዚ ወላ እውን ነቲ ቴሄራን ክትቋፀሩ ተመፂኻ ወላ ናይ ኣጋር ሰራዊት ተይቲኻ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ዝበሃል ሓደ ገጅፍ እቲ ሃገር ካልኣይ ድማ እዚኦም ኩሎም ኣፅዋር ሒዞም ስለ ዘለዉ ፖለቲካዊ መፍትሒ እንተዘይጌርካ ኩሉ ግዜ ንዱባይ ተኪሶም ኣብ ገለ ቦታ ንገለ ቦታ ከቃፅሉ እዮም ኣብ ወሽመጥ ሓርቡ ዘተመራኸብ ዝሓልፋ ዘለዋ ክውልዑ እዮም ኣይኮነን ኢራን ዝኩሉ ዓቕምናታ ሑቲ ንዝንሽተይ ሑቲ እውን ንቀይሕ ባሕሪ ዝኣክል ከመይ ገይራ ኣፅይዎ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሜሪካ ይኹን ነቶም ፓወርስ ከቢድ እዩ ማኔጅ ንክገብርዎ ስለምንታይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኦልሬዲ ነቲ ዝዓበየ ብድሆ ሰጊሩ ክኸይድ ዝኽእል ሲስተም እዩ ዘሎ እቲ ስርዓታት ተቐቲሎም ከለዉ እቲ መንግስቲ ግን ፋንክሽን ይገብር ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ናይትሜር ኮይኑዋ ከቢድ ብድሆ ኮይኑዋ ኣሎ እዚ ሓደ ኣብ ታሪክ ሞ ብፍሉይ ክጥቀስ ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስምዓኒ ቢካዝ እቲ ዝለዓለ ሊደርሽፕ ተቐቲሉ ከሎ እቲ ሃገር ቢግስት ቻሌንጀር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ መደብ ኣለዎ እንታይ ይብል ከም ዘሎ እስከ ክልተ ነገራት ክንሰምዕ who's at the White House. So, Mike, President Trump just said that he wants the U.S. and indeed himself to be involved in picking Iran's next leader. What did he say exactly? Well, as he's been doing since this conflict got underway, he's phoning selected news media and talking to them. And this is one of the occasions where he's done it. He was speaking to the Politico magazine and saying that he's going to have a big impact on the choice that Iran makes for its new leader. He says, we'll work with the people and the regime to make sure that somebody gets there that can nicely build Iran, but So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዕላማ ንፁር እንድዩ ሬጂም ቼንጅ እዩ ስለዚ ነቲ ዝመፅእ ናብቲ ሃገር መራሒ ክኸውን ዝመፅእ ምሱ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ መን ከም ዝመፅእ ኣብ ምውሳን ግደ ክህልዎ ይደሊ ኣሎ ሬጂም ቼንጅ እዩ እቲ ዝመፅእ ነቲ ሃገር ከመሓድራ ዝኽእል ንሱ ዝደልዮ ክኸውን ንሱ ዝእዝዞ ንሱ ዝበሎ ጥራይ ክገብር ዝኽእል ክኸውን ድሌት ከም ዘለዎ ይገልፅ ኣሎ ካብ ኣፈ ዋላ ክንሰምዖ ኣብዚ ተዛሪቡ ነይሩ And before we begin, I think I will say a few words about what's going on with respect to our operation in the country of Iran. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour
knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. ብሓፈሻ ንወታደራዊ ዓቕምና ኢራን ካብ ትፅቢት ናይ ኩሉ ሰብ ወፃኢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነዳኽሞ ኣለና ወታደራዊ ዓቕምናታ ድማ ንቐትሎ ኣለና ማንም ክፅበዮ ብዘይክል ፍጥነት ድማ ኢና ነዚ ንገብሮ ዘለና ስለዚ ወታደራዊ ስጉምትናትና ወይ ወታደራዊ ኣካይዳናትና ብፅቡቅ ይቕፅል ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ know what's happening, but we have the greatest military anywhere in the world. Their navy is gone, 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. So እንታይ ብላሎ እቲ እሶም ክሳብ 24 መራኽብ ኩናት ከም ዘቃፀልዎ ካብ ነፈርቲ ሓንቲ ከም ዘቃፀሉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ከም ዝኣለይዎ ስለዚ ብርግፅ ዓብይ ወታደራዊ ድኽመት ፈጢሮምሎም ኣለዉ ወይ እውን ኢራን ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣፀቢቖም ኣዳኺሞም ኣለዉ እዚ ቅቡል እዩ ግን እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ኣብ ቅድሚት the goal what is the goal ዕላማ ናይቲ ኩናት እንታይ እዩ ዕላማ ናይቲ ኩናት regime change are you achieving that እታ ቀንዲ ዕላማ ናትካ ትሓርማ ኣለኻ ዶ እዩ እዚ እቲ ቀንዲ መዐቀኒ ናይ ዓወትካን ውጥቀትካን ዕላማኻ ክትሃርም ትኽእል ዶ እዩ ምናልባት ከም ተወሳኺ ግን ንኢራን ንምድኻም እውን ከም ዕላማ እንድሕር ኢሎም ያ it's really working so ንዶናልድ ትራምፕ ዓወት ማለት regime change ክገብር እንተኽእል እዩ ንስርዓት ቀይሩ ሓድሽ ንሱ ክእዞ ዝኽእል ናቲ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ስርዓት ተቐይሩ እዩ እሳ እንተደይ ገይሩ ትኻሊ ኩሉ ከም ዓወት ክቁፀር ኣይክእልን እዩ ብርግፅ ንወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ምድኻም ከም ኣጀንዳ ክኾን ይኽእል ባይ ወይ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን እውን ፍልልይ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣሜሪካ ንኢራን ኣዳኺማ ጥራይ ክትወፅእ እውን ትደልያ እዩ ዝበሃል ግን እስራኤል ብዘይ ስርዓት ምቕያር ክወፁ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚያ ሰዓት ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ሙሉእ ብሙሉእ ብኣሜሪካ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ it's very hard ነቲ ጉዳይ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ብናቱ መንገዲ እዚ ንትን ክገብር እዩ ኢልካ ክትዛረብ so ብዛዕባ መራሒ ይዛረብ ነይሩ ግን ኣይረኸብኳን But they're tough and they want to fight and they want to fight. They're doing quite well. I said, what's left? But they're tough and they want to fight and they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late and we want to fight now more than they do. We've had 47 years, depending on the way you count it, but 47 years of horror with this group. And, you know, when you see somebody walking down the street without their legs, without the arms, whose face is so badly affected and hurt, it mostly came from 95% Soleimani and Iran. And we, other presidents, lived with it. I didn't live with it. እዋይ ዛቲ ሰብኣይ ኣብዚ ሰብኣይ ዘሎ ተሃዲድን ሓሶትን እንታይ እዩ ዝብል ኢራን 47 ዓመት በቃ ላሕ ዘበለትና እያ ዝብል መጀመርያ ኢራን ሃገር ኣይወረረት ኣበያ ረኺባትካ ወታደራትካ ክትቀትሎም ወታደራትካ በዓልካ ብኢራቅ ኢቲኻ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኢቲኻ ተቐትሎም ዘቕሰልካዮም ትኸውን ካ በዓልካ ኢኻ ኣብ ካልእ ኩነታታት ኢኻ ኣብ ዩክሬን ከይዶም ዲኦም ኣብ ካልእ እምበር ምስ ኢራን እኮ ብቀጣይ ገጽ ንገጽ ኣይተዋግኡን ንመጀመርያ ቅድሚ ዓመት እዮም ተዋጊኦም ሕጂ ድማ ካልኣይ ግዜ ብሓፈሻ ከምዚ ኢራን ነቲ ቁጠባ ናቶም ብዙሕ ፀገም ፈጢራትሉ ዝነበረት ገይሩ ዝዛረብ ንእስራኤል ካልእ ክዛረብ እስራኤላውያን ካልእ ክዛረብ ክእሉ እዚ ግን መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ኢራን ስግኣት ኮይናትና ኣይትፈልጥን ኣብ ሂወትና እውን ምሳና ዘተሓዝ ነገር እውን ኣይነበራን በሃልቲ እዮም ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ በቶም ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ኩሉ ግዜ እቶም ናይ እስራኤል ሎቢ ወይ ናይ እስራኤል ፅልዋ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ንኣታቶም ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ንሳቶም ድማ ብዙሕ ኮምፕሊመንት ይብዎ ስለ ዘለዉ he feels like everything is like that ኩሉ ነገር ከምኡ ከም ዘሎ ships in the Strait of Hormuz. That is why you are seeing strikes in Turkey and now Azerbaijan. The international airport, as you mentioned, hit in Azerbaijan. And just moments ago, explosions in Abu Dhabi near Zayed International Airport. The UAE has been hit more than any other Middle Eastern ally. Qatar today said it intercepted 13 Iranian ballistic missiles. Bahrain faced 124 drones in the last 24 hours, destroying 88. The rest, we're told, fell in the water. There is some concern that Iran is holding back firing some of its ballistic missiles to extend the length
length of the war. This new video from U.S. Central Command posted overnight shows U.S. forces striking some of Iran's mobile missile launchers. بحفشة إيران نتن هجرات عرب أبرتعات هرمن كمزلا زد ما انتهت بلتني هابت مودتاون أمريكاون بزحنتي من ميسايل متوكسك هون زخل زبلو يحرمون يقاتلون كمزلون إيران جن تزبلت ميسايلات ناتا أتريفات كمزلا مغنياتو تكوينات نبرت أمس كده أبتك أندزد اليوم بوتا نعون خدك أمولو تباهيلو ببزحي أبواق أغميتهم كمزلو يمزنو جرزلو مغنياتو تكوينات نبرت عك خيريو اير ديفنس سيستم نايتن هاجرات دمانا تودك خيديو سلازي موداتا نسنا تودن تخيدو ترايو ايران بزبلت كتتقع تخل سلازي كم دريو زلنا اتعودو كينات نبرتعي زخيد زلو كلهم حيلتات كل زلو قلصم كتقمي فتنلو ماكسيمم قامزا كفطرو يفتنلو اب ايران ولا حنتي يقاطم يلا نبل يلنا there are a lot of issues اب ايران زقاطم زلو look at this for example ذا فيديو زيابه بزيحات متزلا اب سيفيلاويان كتماتات زقاطم زلو كم تريو زلو there's a lot of بزعك عنزاي زلا بإيران التزبي بزعك زغمطوا الكتماتات عبتقوم وتهدروا بيستلوا يقله مسحر موت بومباتاتنا أمريكانا إسرائيل عزيو جفتن كبتنيو and نت السيفيل بزا بومبا جيركا كم زي جيركا ديمقراطية مسأل كان لخي خاطبلو بس كم زي كنت قال بومبا بتقع جزو جيركا هيوتن حوارو صدرون قال ملنات فيها هجوها مثلا مزراب كبكاي شعو كم دليت كاختزارب يخا تديميت كمالتيو وطبعا مريت مزورده شعو كتزارب ملحسكا كخفتيو يخاتو لزلها امين سيريسلي تي لاكسكو موداتا يبلون انديو جن it worked for them قد محجي سري هلوميو ابتدقاقا مجيرو ميم تحتاتنت يلن نزانا ايران هجي تحرستو السنة جزي تقاقينا هنا بقاب زياسي جيجا معلتينا وعلنا خبليو جيجا سلازي قبركاقن تحتاتنت يلن سلازي accountability زي بلو system hegemony power نعمتات كتصيلو عالمنا قد السيط عجاء حجون أمريكا بمليسا تحيل زلا دي كونت داخم يا زلا نريو زلنا by the way انتاي كبلو رينا لنا نابي إراق كينات خودو خلو شدشت ايركرافت كارير حيزوم متيوم نيرو أبشان تعتمتين تسعاني لهم أبشان أكبتشحن سلسل نابي إراق وورك متو خلو 4 ايركرافت كارير حيزوم متيوم نيرو حجك متو خلو نابي إراق 3 تاي مالتيو مليتار باور نا أمريكا ديكلاين نا قوري خيد كم زلو وتدرى عقمناتا نتداخم يخيد كم زلنا عبلي خيد يلا زغانتايو اتي بنتاغون زبحلنا أمريكا أتند نتي أسوارات تتقيمو نتي جنزب تتقيمو فلي أسوارات دفرية لهم نتي أسوار أمانة أخبيرو أمريكا بزح أسوار كم زي تفريز قبراز اللي يمزبلو لذي اتي قداي ساكن لي كمبيت كم زخونة أمريكا دما نتناي زلوا حيلي بفلي أقباب كنتو كمالون رلنا According to some claims, this radar has a tracking range of 5,000 kilometers. It is designed to detect incoming ballistic missiles from thousands of kilometers away. Iran says they've destroyed it. Several Iranian publications have carried such reports. They say Iran struck the American radar and completely destroyed it. I'll repeat here, this is a claim by Iran. We've not been able to independently verify it, but the fact that they chose to strike this facility is a serious statement of intent. Because Tehran is now going after critical American infrastructure in West Asia. It is striking America's ability to commit. كم رياض لنا زي عجيت زي رياض أنا زي كبر زخونك سب 5 كيلومتر كرزغل رادار كم زكاتلت كاوكتيلا دما تكالك كفالات كم زكاتلتن نتينا أمريكا infrastructure أمهرام أزيات أميدا كم زلنا نرزلنا أزن بعلو تاريخي كهون أزن بعلو مولو إيران زاكل حد هجر من أمريكا sophisticated وتهدرا بيز كهرم زغلن كفرس زغلن كعنو زغلن this is history أمريكا كسابلومي كم challenges قبرا يلا بحركة لا يكونت عالمنا أمريكا وتهدرا بيز ناتا باشحت بمائة مليونات دسرحته دفر سلا يلن سلزي إيران هذا زي دفر نجار هذا فيرا all U.S. naval operations in the region from the Red Sea. بحفشة إذا قد زي كبيدنا خوني زخيد زلو كنكتاتلوينا كم أبوانو دما كنبكمينا زيادة نقطة باز ملكات أبكال مدب أبزي وتهدراوت راينا رينا دلنا نقطة باز ملكات أبكالي كبكمية أبكالي يرغبنا thank you